Partido Liberta Povo eleva PLPA, banheira retang, confiança no povo, se batur e parlamento, mas que se halo ponto de facilita o movimento comunidade Sira. Declaração de vice-segundo presidente PLPA, Ana Barbosa Varela, menghirhalau kampanye ho tipo door-to-door no observa direita mota e sirino sexta semana kodo. Vice-segundo presidente PLPA, Ana Barbosa Varela dihen, karik povo fofiar ba partido PLPA, maksehal programa especial ba povo. Sekali povo confiar ba PLPA, PLPA o parlamento, mas PLPA se halo programa especial para povo Sira. Tamba, ami hareba ukun nebema ukun lilti haona ba durante tinan ronolo resi, ebe na fatu hensanede, ebe sekali gina aman Sira fo votos confiança ba PLPA, mas PLPA se hakara halo strada, halo pontes, ne para la vele impacto babot hirak nebe maksira kodila awano mus. Nunemos coordenador PLPA município Aileu Alarico Martins Chareten, nia parte se esforço de berhetan confiança husinang aman fo votos ba PLPA hakat ba parlamento. Karik ina naman sira po Aileu fo fiar ba PLPA asisi ba iha parlamento ame sei hare lilu kon ba infrastruktura agricultura iha faten da agora da Amerika. Tambah durante ini ilisang baku tu ni tahare motai ini resulta itania civil alia ida mota hodi depois kalan ida lorong masih mereka nebe ami partido PLPA nya hakarak atau mai observa mota ne para karika apa merba ami baik parlamento ami bele mai hare Husi município Aileu Domingas Soares STL News.